салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо бароятон мегӯяд. оғоз мекунем. бокс ҳамчун варзиши машҳуртарин дар ҳама давру замон дар қатори топ 5 варзишҳои маъруф қарор дорад ва рақобатҳои ин навъи варзиш саҳлу сода паси сар намешавад. шумо як бор ба сарурии боксчиҳо пеш аз рақобат аҳамият диҳед ва ба аҳволи баъди рақобаташ муқоиса кунед. баъзеашро бовар кунед намешиносед ё чашмои аксарияташ аз ғояти зарбахӯрӣ маҳкам мешавад. хулас ба чунин ҳолат як бонуи боксчии олмонӣ бо исми Шайен Хенсон дучор гардид. дирӯз Шайен бо рақиби украинияш Алина Зайцева дар доираи рақобатҳои чемпионати кушоди олмон андари ринг шуданд ва дар раунди панҷум довар маҷбур шуд ки идомаи рақобатро қатъ намояд ва сабабаш ин пайдо шудани варами зиёд дар сару рӯи Шайен буд ки қариб ӯро шинохта намешуд. аз сабаби он ки аз ҳисоби холҳо Шайен Хенсон пешсаф буд, довар натиҷаи ин рақобатро ба нафъи олмонӣ ҳал кард ва ба қавле кирои он қадар зарба хӯрдан шуд. Шайен баъдан акси пеш аз ин рақобат гирифтаашро бо баъди рақобат якҷо карду ба Инстаграм ворид сохт ки куллан феълӣ аз пешӣ тафовут дорад. ман ба бартарияти холҳо буридани боксчиҳоро он қадар дӯст намедорам. бовар кунед баъзеашро ҳамин қадар мезананд ки ба қавли баъзе бачаҳо қувваи аккумулятораш 2% мемонад, лекин аз ҳисоби холҳо ғолиб мешавад. ба шумо ҳамин маъқул аст? Златан Ибрагимович чанд вақт пеш як сухани олӣ гуфта буд: ман варзишгарро бо сиёсат дахолат карданашу сиёсатро ба варзиш омехта кардани баъзеҳоро куллан қабул надорам. бо ин на танҳо ӯ, балки миллионҳо одамон розӣ ҳастанд, аз ҷумла ман. дигар бовар кунед ҳамин хеле карданд ки футболбозони бечора дар майдон намедонанд чӣ кор кунанд. дирӯз як футболбози мунтахаби Македонияи Шимолиро ба хотири истиқболи гол аз ҳайати мунтахаб муваққатан ронданд. Илия Нестаровский, ҳуҷумкунандаи мунтахаби Македонияи Шимолӣ, баъди голи задааш ба дарвозаи мунтахаби Лихтенштейн ишораи хомӯшӣ ки хоси собиқ футболбози мунтахаби Русия Андрей Аршавин буд, ба сифати истиқболгирӣ аз голро истифода кард ва ба сармураббии мунтахаби Македонияи Шимолӣ писанд наёмад. аз ин сабаб футболбозро дар ҳайати бозии баъдӣ роҳ надод. ҳарчанд ӯ баъдан дар саҳифаи Инстаграмаш навишт ки ман узр мепурсам аз онҳое ки истиқболгирии ман аз гол писандашон наёмад, вале инро ман ба нафарони муайяне ишора кардам ки чанд рӯз шуд ба аҳлу оилаи ман фишор меоранд, вале ин узрхоҳии ӯ кор надод ва дар бозии баъдӣ ӯро муқобили мунтахаби олмон нахоҳем дид. аммо ҷои аз ҳама зураш ҳамин ки ман ва шояд ҳазорҳо каси дигар нафаҳмиданд ки ин ишора чӣ бадӣ дорад. нафаҳмидам. собиқ футболбоз ва сармураббии мунтахаби Челси Фрэнк Лэмпард ба фаъолияти мураббигиаш бармегардад ва ба он ҷое меравад ки бояд ӯ аз ҳамон ҷо сар мекард. дирӯз расонаҳои хабарии британӣ хабар доданд ки Энди Батройд бо сабаби бозиҳои на он қадар хуби мунтахаби ҷавонон дар мусобиқаҳои қоравӣ ба наздикӣ аз симаташ барканор мешавад ва номзади асосӣ барои ишғоли ин курсӣ Фрэнк Лэмпард аст. ҳарчанд Ассотсиатсияи футболи Англия то ҳол ба Лэмпард дар ин мавзӯъ гуфтугӯ накарданд. гуфта мешавад ки дар сурати розигии Лэмпард дигар онҳо бо касе дар ин маврид машварат намекунанд. агар Лэмпард пешниҳодро қабул накунад, пас онҳо ё бо Стив Купер ва ё бо Марк Уорбертон ин вазифаро бовар мекунанд. Лэмпард ба назари ман дар ҳаёт як иштибоҳ кард ки дарҳол аз боми баланд паридан хост. инро дар мо мегӯянд даст доди аз оринҷат мекапанд. дирӯз Серхио Агуэро дар саҳифаи твиттераш ин тобистон тарки дастаи Манчестер Сити карданашро расонаӣ кард. албатта ӯ бо суханҳои таъсирбахшу рӯҳбахшаш як ба мухлисони ин даста муроҷиат кард ва аз 10 мавсими бо онҳо будан ифтихор карду дар охир гуфт ки тобистон ман шартномаи худро бо ин даста қатъ мекунам ва даъвати дигар дастаҳоро интизор мешавам. мебинем ки зиндагӣ ба мо оянда чиро нишон медиҳад. хулас чанд вақт шуд дар расонаҳои хабарӣ гузариши Агуэро ба дастаи Барселона расонаӣ мешуд ва ҳама интизор буданд ки Агуэро ҳатман ба ин даста пайваст мешавад ва ногуфта намонад ки ин овозаву интизориҳо то дирӯз идома дошт ва гумонам дигар идома нахоҳад кард. сармураббии дастаи Барселона Роналд Куман дирӯз аз минбари баланд гуфт ки гузариши Агуэро ба дастаи Барселона
اساسی واقعی ندارد و در نقشه ما چنین گزارش درج نیافته است. ما حالا در مورد ممفیس دپای بازیگر دسته لیون فکر میکنیم و مقصد اساسی ما این تابستان دپای و هالند را به هیئت خود جلب کردن است و دیگر هیچ. حتی رونالد کومن با سوال تکراری ژورنالیست که درباره گزارش اگوئرو بود خیلی عصبانی جواب داد و گفت که من در این دسته ممفیس دپای را میخواهم، بگذار در کرسی احتیاطی نشیند از آنه که اگوئرو در میدان باشد. تمام و سلام. همون آدمانی که با این گزارش باور داشتن همین قدر را نفهمیدن که یک بازیگر 32 ساله با بارسلونا چی لازم. او با بهترین سرمربی دنیا گواردیولا که نالازم شده باشد پس او را با بارسلونا بردن توکل است و رونالد کومن با چنین اشتباه راه نمیدهد. از باشگاه‌های انگلیسی معلوم شد که کدام دسته در 5 سال اخیر از حساب پرداخت معاش فوتبالبازان آسیب‌دار زیادتر ضرر دیده است. مقصد را فهمیدید؟ مثلا در کدام دسته انگلیسی فوتبالبازان به عرق جبین میلیون کار میکنند. دسته که از همه زیاد در این مورد مبلغ مصرف کرده است این منچستر یونایتد میباشد که مدت 5 سال اخیر با فوتبالبازان آسیب‌دارش طی 123 میلیون یورو صرف کرده است. مثلا یک پاگبا با تنهایی زمانهای آسیب داشتنش که کم نیستند قریب 20 میلیون یورو معاش گرفته است که در میدان چه که گمانم حتی در تلویزیون بازی‌های دسته را تماشا نمیکرد. موقع دوم رو در این رده‌بندی دسته آرسنال اشغال کرده است که مبلغی با آسمان رفته آنها طی 93 میلیون چرخ میزند. موقع سوم رو منچستر سیتی با 86 میلیون یورو اشغال کرده است و لیورپول نیز اینجا قربانی زیاد دارد که برابر با 85 میلیون یورو است. دیدید اونجا چه خیلی پول کار کردن آسان است، مهم شرطنامه کردن است. بعد او مثل ایدن نظر زندگی با عیش و عشرت میگذرد. اکنون میگذاریم سری بحث که حالا در اروپا میرود. کریستیانو رونالدو در بازی قبلی منتخبش برای گل و با اینابت نگرفتن داور دستبند کاپیتانیش رو با زمین پرتافت و این بحث زیاد رو به بار آورد. در پرتغال این رفتار رونالدو رو یک نوع نامردی و نااحترامی نسبت مملکتشون میدونند و هر کس در این مورد نظر خود رو دارد. آلساندرو دل پیرو سابق بازیگر منتخب ایتالیا در افیر تلویزیون این عمل رونالدو را نااحترامی خواند. او گفته است که عکس العمل او در این قضیه مرزها را عبور کرد. او باید چنین نمیکرد. ملال شدن و با صدای بلند با داور بحث کردن و عصبی شدن این یک چیز معمولی است، اما دستبند کاپیتانی را با زمین پرتافتن و از میدان بیرون شدن برای رونالدو واری فوتبالباز که بازیگر بهترین و کمیر میلیون‌ها است نمیزبد، گفته است آلساندرو دل پیرو. وقتی در تلویزیون‌های اروپا مخصوصا شبکه‌های پرتغالی این موضوع مطرح می‌گردد کسی تا حال شاهد آن نشده است که بحث کارشناسان و ژورنالیستان به نفع رونالدو حل شده باشد. برعکس همه ضد او در این موضوع برآمدند. از این رو چون همیشه خواهر بزرگ رونالدو کاتیا اویرو در صفحه اینستاگرامش جانب برادر خود رو میگیرد و وابسته به این مسئله نوشته است که کریستیانو این رمز مملکت ما است. آن روز گویا که پرتغال را غارت کردند. کریستیانو گل زد و برای ما و مملکت ما پیروزی آورد، ولی داور آن را از ما ناعادلانه دزدید و کریستیانو از روی احساس و به صفت ناراضگی از داور دستبند کاپیتانی را به زمین پرتافت و رفت. او به زمین پرتافت چون داور خرسندی میلیون ها پرتغالی را برهدر برد. پیروزی مملکتی را که رونالدو با دندانهایش حفظ میکرد گرفتند و همین خیلی به هوا پرتافتند، نوشته از کاتیا اویرو. باز از همه جای زور این قضیه این است که همون دستبند کاپیتانی که رانی به زمین پرتافت از جانب یک کارگر میدان دریافت شد و این مرد زود این دستبند را با یک سامانه مزایده یا خود اکسیون وارد کرد و نرخ آن را با 3000 یورو برابر کرد. گفته میشود که مبلغی که از حساب این دستبند به دست میآید برای طبابت یک دختره که بیماری داشته روانه میگردد. باز میگویند رونالدو کاری بی‌ضبط کرد، آخرین دستبند رو میفروشند یک بیمار رو طبابت میکنند. مگر این بد است؟ با اصطلاح نوبتی همان گل. با همین تمام، تا دیدار، خیر.